West Karbi Anglong Khairuni Hawar Habit Ingnar Kajulum Dhansari Forest Account Bit Officer DN Harijan upon Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Difusa Arenga Huk Kepaso Voksongalong Hel Melake Pado Pen Ronga Sorapan Sikelang Lapen Dwai Keron Morning Hour News long penili thare harmony be non bir tang ton pen arjitha West Karbi Anglong Khairuni Hawar thang thang kora troxy adap habet ingnar John troxy capso se ke julum pusi Khairuni pen nilitum pherangi kat news along berta nangpale Amreng Reserve Forest pen kewang paga ingnar ahur ingna mana chedam tuthesi munit ke da rongalong wang paklo ingnar hura phan rongsor kache kom chana jok apike lahai ingnar ahur Khairuni Agriculture Farm arlo ludruplo Khairuni along kido ingnam rai komatum adapen ingnar ki plungasai denglo sita ingna manat plungone dara sosit theklong हाँ थे 40-45 से कमती नहीं है हाँ नुकसान हो रहा है नुकसान तो धर लीजिए हमारा 6 बीघा माटी तो पूरा बर्बाद हो गया तो আমি আহি বলা এইখিনিতে জাগটো দেখা পালো দেখা পাই কি দেখা পালে হাতি প্রায় 30-40 টা মান আছে হ্যাঁ তারপর এইখিনির পর আমি খেতি লৈ গলো একদম এই পাটি না ইটা বাটা লগে লৈ গলো তাতে আকৌ হেফলাৰ পৰা চাৰিওফালৰ পৰা মানুহ ঘেৰি বলে আকৌ ইফালে ঘুৰাই দিলে আকৌ ঘুৰাই দিয়াৰ পিছত আকৌ ইয়াতে আহিলে ইয়াৰ পৰা এতিয়া আকৌ খেতি আনি এতিয়া এইখিনি জায়গাতে মানে ৰৈ আছে এটা হাতী ক'ত আছে মানে এইখিনিতে আছে ওচৰতে আছে কুইহাট Khairuni কৃষি পৰামৰ্শ মাততেই আছে হাতীটো কিমান মান আছে প্ৰায় 30-40 টা মান আছে 30-40 টা মান আছে আপোনালোকে খেদিব পৰা নাই মানে চাৰিওফালে ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে তাৰ পিছত এতিয়া আমি আকৌ আমাৰ ৰেঞ্জাৰ ছাৰক ফোন কৰিলো ৰেঞ্জাৰ ছাৰে ক'লে এতিয়া য'ত আছে তাতে থাকিব দে 4টা-5টা বজাৰ পিছতে তাৰপিছত আকৌ খেদিবলৈ যাম বুলি Thang ni phain ko rapho arni tiliki thomra chitim apor malom Dhansari Forest Bit Officer angkang EM Prodip Difusa along ki claim to narada tum Dhansari Reserve Forest ke parlo along le JCB pen ke phur la pen dumper truck pen ke ro karangkha duna lan the EM Difusa kar julong pen Dhansari Dam se Bit Officer DN Harijan aphan penan alam ar bogdet api alang liphan penan akarseng ar dep la pen ke thenga birta card news along birta nangle Beat Officer Harijana Phan angkacheng car dep mate ari pen ke theng aning phopesi alang long kidun PSO pen police angchen hangsi Beat Officer Phan ajakong dun tik sa pholong ke theng busip chini dun laso ke theng ajok Beat Officer DN Harijan kachachakong epen crab pitlo areng hu ke so ahiring tang rakajok non nogang hospital long silang pon bomlo pini thang ni phain kora troxy arni Forest IB along PCCF apije drap hapan herang ke tum lasola karjudam hut kaning je tengke EM Prodip Difusa Phan thang ni phain kora truck arni anelo porpai grenira achtim apor malom Difu police station along lam hoipulo lapen case number 3718 EM Difusa Phan pabonlo Difu OC Dependas pen nagi pachini tengke non lasok case ko an ma ahok he non sit tarli bom lang pasi OC pen pachini lapen pen an cherok to katum pen kedam tang arnia hutstami EM Difusa alang li Dhansari angkang pen aron ria side joklem bom pusi Dhansari arap tumta ningjeriti lan chok takalilang non alang li hem kimi kachikim dimaida ku arong along ta Dhansari Reserve Forest along li pusi birta long lasi lason EM atuma phan Karbi along aratum sodak pet inside nang jiputa pen an cherok to aratum pen ningjeriti lapen lapuson EM phan CM MLA tum langding pumaputa Karbi along aratum ningjeriti West Karbi Anglong Duar Amla constituency arlo Boksong Hawar Gilapata LP School ke patu aklama long thang ko ra troxy arni health mela ke pado Health Mela along Dr. Borsing Rongpi, Dr. Robin Manta Tumsi, Kisukelong Aratapat Selang Ponlo. Health Mela Kibia Telake, Dihin Kadure Bang Pubang Piapan, Sekelang Versai Kipija Pan Pusi, Okpran Saikama Joint Director, Karing Rongpi Ningje, Okpran Kelang Padeng EM, Konsing Rongpi, MC Perpat Chandro Taro Lapen Pinaan, Okpran Saikam Saipusai Piatum Chetongdun. non malom so opor bhan dhina parman birtamo ington poniksina
Kaziranga English Academy, future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangaenglishacademy.org or you can also email at the given address. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Oi lake ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran kedam ta du uta haipo nonjong itung geham bichkim je phansi ji tham bomlo mangi prai tu duklo nilita hemgimi kim bomlo sita lahaya laben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount sd bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along Longpon Ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamopi puthot bertalo wangthulo Nagaland alongri along pini thangthang ni phain kora throksi arni assembly kilik padoponlo kilik padopon ajak polling center along suluk sadaga berta kat news along berta nangle Nagaland Mon District number 41 Digit Assembly Constituency along ada porphai phora minute plikebra por malom Kruitbom Kangbob ajo Inut Village Council member Yanglon po bangphu areng keso laban anarlo porphai Kristira minute keba por malom number 31 Akuloto Assembly Constituency along NPF lapen NDPP Song Niangbong Kacheteng along Risim Kang Tangpen Kachi Abajo Inut Kichi lapen penang anatum areng hu keso biota ribdun long Tongse kot pen adimalong additional SP lapen Raikom Sai Khiatum Paledusi Kilik ke padu bom jiapan Raikom Pidun lo biota ke toka por hud anke Prekjana polling station along pen huri bohong biota ave Bokajan subdivision angkang number 26 Dwarbagri constituency ahawar Assam State Electricity Board atum BPL rihing me ke endun atum edondon suri krep ho lapen suri inkoi anta bill kele aputhak rot atum bill kituji apan kesung keseksak kat news apherang ke pen birta nangpali Electrica bill ke pale pen rong raratu bill ke ongajok kitu japan kasik sak thetan lo la sojok pini penang anatum ching room si bokajan long kido Assam State Electricity Board sa hemmati Assam State Electricity Board STO phan chikom dam lo penang anatum ke mir hinji thor thepina tuma phanta bill suri cap ke pale kumat ne atum ke tangka pilosita abila bang jumje ki jumji kali bila long pen puthot interest apaksi ki babat thuajok non alang litum sungkrung lo taun molom chikloijon pharok ki thom pripwan anvera dimsi rong mate BPL po phile kupusila panabil kele rock ma polapsi brat mang hurinti la se arora teng pensi bill ke enjia phan lam chithanlo kali pulote ason ka preka ke kam deng nang kok puputa ning jirinti pinila so ka che komalong bang pharo so se kisunga ratum chetodun se RDP dun Morning News manggala pansi kang ton pon iglo lang igbom thakat news channel dome thakme kurwang thu